Kalawat hari Pak.
Iya Pak Bos.
Du nouveau sur Studio Daley, Marseille, sonorisation et images. Mkazi, Bomana Waheze Association, Makungumanyo, Mimpanga Uye Mashuuli Mbalnabali, Aranzize Nyukumbi, Majilis, Zekonseri, Naneze Nwada, Studio Daley, Ngumnikoni, Yezombo, Zarumia, Harma, Yelasal, Aranziye sonorisation ou Asuliye image. Opande Wahe sonorisation, Yani, Nezomo, Zarumia, Holasal, Zaumikani, Musique Njema, Njibiwo Kiasantosha, Studio Daley, Ngupatano Wazimane, Ma DJ Onfraishan, DJ Nasser, Joe M. DJ Balb, l'incontournable. Ye image Nsum Soufiani, Ngamjouao, ye qualité, Nana Wandahanyo, Wamapisha, wa Studio Daley, nous sommes Nana Image ya numérique. Bavuni Mabanu, Haina Mafali ya Toka Wionsi, Mupatana Vazimana Studio Daley, Ngekayao Hanziaza en direct, Opande Wahe Internet, Yinu Yohamwa streaming, Wajiuna o Haruma ye Dunia, Waishiu Hama, Ngwao, Mahala Mjungao, Nainu Studio Daley, Mupatano Vazimana RSM13, Radio Comore, Marseille, Hausa Winjwa Mailezo, par Haruma 06 52 35 15 58 Marseille.